es la quinta ya trataba de sumir mistas bah butukahan jika masa suma cikan cetakit haji ya tadi utanakan irpin nagak kanila ay mariatit kit tak pajuk ha irpan utanakan ha ana ay mariatit kit makaw kanikiyatin butuka makaw kaniyatin sani asu munat kali kit uga pihan wali yak yari kiwas nakatigi kotsa uga tay pinagal kiwas bace pi white anisa wasud sa skirt kin gata may kaw sarta ay man pag sabi got siya ko ma diretso siya ko kung sino ko ucap sa leksa kiti sana imarat alas ki kiwas akay dito pa uba hakik hujanis babi hujanis por kuatan yung dalawa US nandiyan discrimination of max siya proseso podemos hacer tenemos que exigir nuestro derecho de usar nuestra lengua chakao kay sa Santa Cruz sa walang tayo sa alianza iwas sa kayas aymat arsiyan ka ma abogado sa ka aymat akati na ilban niya pa sabi kumay kamajina ka buat ubah kiwas atas kiwasan alas kanya kan kupang posisi tadi kon ina asipir kiwas alas kanya kupang yakis kanipin kupang na yang angka pin malak atau posisi malak ko kaysa musim kupang sa malak ko sa tandi kumay pajatan sa malak na munis esa kunang yat katawan arut san ba kun sarawi nakat sa kun sa apapun do mas prep ng yat tanak butsa naksa pa marabin ay malak ni ay malak ko na ile mas pawalang sokta ni bicam kan ay malak na unis edukot ma augibi hisay tienen preguntas Handy kot say caso kot esto yo lamento mucho esta exposición no he entendido nada hubiese querido entender me parece que es interesante pero no entiendo nada estoy decepcionado sí estoy decepcionado ugat na yak say caso kot pa stay qué lindo está qué lindo que estás decepcionado eso me alegra estoy feliz está por lo menos a partir de ahora te vas a, vas a buscar o por lo menos te vas a animar a aprender la lengua aymara. Porque si no, nunca. ¿No ves? Por uno que habla castellano, tenemos que hablar el castellano. No es justo, ¿no ves? Si 90 hablan aymara y uno solo habla castellano, ¿por qué tenemos que hablar en su lengua? Por la mayoría tenemos que hablar, ¿no ves? Ukapa jadias aymara tu pino is eto kotsa. Maymara kan tokito be. Eloy sa tao ka taitita pa sarayir. Ya, Claudio, en castellano tienes que exponer porque nadie entiende. ¿Qué me importa está ahí? Por uno que entiende suficiente. Por uno que entiende. Hichamara kan, wakit pergi ak unis aka pelkatsi unis nanti uk apa itu kotsa. Hausa itu be, Eloy sa tao hausa itu be. Claudio, no sabía escribir en aymara, estoy bien triste, ¿qué voy a hacer si? Alawi may pelkatana, alawi na yung pelkatana. ¿Qué te escribo kita aymara tu pelkat kotsa? A ver, Claudio, parece que se va a descalificar tu exposición, no van a aceptarse, pero de todos modos voy a hablar con el doctor Plaza, no sé quién me evalúa, ¿cómo se dice? No me importa, está ahí, sáquenlo nomás. No, es que tienes que exponer, pero es que te conocen, pues, ¿no ves? Mamá, comentarista, no sé cuándo, cabello pretujar, cuando alguien mira los que vas a querer, cambio, camo y empeja, acá me ve. Y si te juega, y lo hizo acá, me sabe, condición de todo. ¿Sabes, Claudio? Tu exposición va a ser en castellano, por favor. No castellano. Hay más que no ya. ¿Qué pasa ya? Bilingüe va a ser ya, ¿no? Porque bilingüe. Porque bilingüe tu con para el capítulo para el capítulo. Uga aksara ya betul. Pandi aksara bercakap. Ni amu ya begitu. Ni wasah kau kalau suka harus kibesannya kan? Uga kayak amu yang negara kan? Walhay akal sipcine. Ugan be khusus de kimay sa rawakan niya kanja. Ugan juga akal sila tukap ay malat kay paltiya kumak palal niyan. Sa lagi ni ukama de kimira tatawayan niya. Kanja. Unyas be cikan niya ejemplo. Ukarias puta kimay sudah. Uga kiparigi ko naik kan? Ay pajak uga. Cilik boleh kah? Arturo Prat uksan ay magiat tetap cakay. Uga unyas ko. Cilik boleh ko. Umsan be ko tanda siya boleh kata nak ko. Ugan ay malat kami na yak Aymar kam gas phone kam sa sunya sa pangil ko na ko. Yes panaga ali akal sa pasabot ya kam amo yung kitsi. Siya yata kasi sa panaga almas ka pata na ala. Ay kas pulni phan ya tung kamara ko yata tulis kay na ya biyajan. Kat pulni ko panaga to panaga wali hachiri kamo kas kamo na nagsamso khili. Ay qué lindo aire aymara. Kasi kam. En Chile solo están aprendiendo la lengua aymara porque ya se ha perdido. Están aprendiendo boliviano que ya se sabe. Panaga sumat tu abit kamay pagkasit kay aymara.
buat akan als mereka rusal ay marar kalian sarap ay marar kapan ay marar als semua penina na ketika sa pagpangga buat umsal sarap si pangga emosi dalam umsal sarap si ma entrevista na kulanyan sa sabi cuál es tu identidad sa pangga bola kadana boliviano tapi boliviano dana cuando kawal ya sa pagbuat nosotros no somos chilenos sa pagpangga nosotros somos aymaras atacameños kamap sa mapuches pero no han chilenizado. Ukam pihiwasan naka awal sakta yatak, takin is Boliviano tan, ukam pihas Latin tanay Sarawis, Aymarat naka, ukayas kapir Aymarat como hilat sa kan diwasin, Aymarat English ang bigyat sa Aymarat punarigist, nanti Aymarat suway punarigist juga ukam amoy ukayas ukam pitakas papi kitis Aymarat nakakakuna sa kawis, Aymarat kan Sarawis kan, maka urak pajero chikaya padano. Wasul sa kita tabi na país vasco sa skate una su kalau kita ka sistema el comunitarismo kunas comunitarismo ay yukia upanda ka apas kapadana ko saraw markapad uka markapan sa uka saraw ka som saray ka taki kunas cinta pit taki kunas ya ay yun kun ka masaraw ka ukam upanda ka tulka palita na kiwasa ka atay binha king askanuk Anis aski gas ko iwas tagi kham buat ubah wali aski kata nabi yak khamar kan kat chok apa sih chok kham di am kisat kham di ko na yalma urak pajan minan ta hemja urak pajan kita chok mang kunai mana na ilap kasat kamaje phansis alan gas uga chok as bilin ne urak mang khali man da phans kaya kai europe sangan un amoy wa khapes uga chok wali sumada khani kuna osuni kata chak urak pajan uga chok mang apre ja aksat punya nanti kayak apa kita punya kupat tapi pun aku kerja dalam Eropa sana kalau aku hanya ikut kira akan aku utkas kerja utkar lagi bah fakat baca mang kali disebut ikut sana bukan aku pernah film ay munafir ini mang kabahan askir sihai han wali Korea negam pokoknya dah aku kan askir ikut sih kiwas tapi kau wali semua askipi ya kipi ati cakan ya tikani kaca utanakan ya tikin nikah sertifikat kado kasihnya ku munaf nikah sesmente kaca itu kan udah negara fil pacak ya ka angka arun negara kieu ya tices bukan sulh lagi kita pacak pun suai negara munafik English dan kayak email mah untuk kita lagi munafik ubian menjadi tanuk English ya mai di pai kimsi ukal ya site khani akhir kijual salah lagi jan kijual salah bukan khani wali gitu jan ini wali suas ai mana ya saran dayas untuk nayar pakai vos lingüista también eres cuántas lenguas sabes pues nunca sabe usar que no hay mal en castellano pero acaso lingüista no yo soy lingüista no soy políglota políglota está no cuál kan no jadi sekali aja harusnya dia deh ani ya katanya dia harus lagi país inggris